Meahai ummi kan ulun tulang kan managala dilun kegata tetapi dilun bet mantang lonja lun galam sanggup merumah tangga menjadi ummi kabran menghajat nepre kesiat nesabah-sabah bedile ne paksa ulun megawin karena galam sip ilmelun ulun jabut baru gladua lun galam sanggom merumah tangga karena galam sip ilmelun mita untuk lun jalani merumah tangga urang cilon pihana restu ada batungku izin galomna nepre kehaide medua tonte menyenanin merumah tangga jinolun mantang menuntut ummi pun ubud terlalu muda tanyo akai golom puno lun takon siga ancur rumah tangga meahai ummi kan ulun tulakan managala dilun kegata tetapi dilun bet mantang lonja lun galam sanggup merumah tangga menjadi ummi kabran menghajat nepre kesiat nesabah-sabah ulun jabut baru gladua lun galam sanggup merumah tangga karena galam sip ilmelun mita untuk lun jalani merumah tangga urang cilon pihana restu ada batungku izin golomna nepre kehaide medua tonte menyenanin merumah tangga jino lun manteng ubud ummi pun ubud terlalu muda tanyo akai golom puno lun takon singa ancur rumah tangga bedile ne paksa ulun megawin karena galam sip ilmelun mi
kita. Urang cilon pihan restu, ada batungku izin golomna. Neprek ke haide medua tonte, menyanandin merumah tangga. Jinolon mantang menuntut, Umi pun ubet terlalu muda. Tanyo akai galam puno, lun takon singa ancor rumah tangga. Sekian.